Bahagjinya yalap election kebasa sa tang siteo tam jongki kertong na kiseng san hima bat kum joki kertong shimen na kabenta ka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council bat Jainti Hills Autonomous District Council ka ban salong ha ka arpoi tri rempang arja arpusan ngot ki kertong ka Voice of the People Party katau ba syambor lang renja ubanya ai reng na langkerdem light kro bat uba man bahalang thaba ubanya ai reng na nongsken kila yeng rensan hapen ursla ha ka khat lai tri rempang arja arpusan ringkat uba arden mela basayo maj upres dan ke parti ban pan jingkershan nau pajba. Habakrana kene gejia lang uba man bahalang ukurtong ke parti na nongsken ula pen snoi gejia lenti jong u namar bole konteng ru ya ke election MLA house nam arja arfulai da ka baong babun kinong song snong kila sngotu ya ka hok jongki ban vote bat kim pen song dor ya ledi tang bat kedos er. Nadi arja arfulai kapai lami yang menjela election bat hadi impia ketingi jinga ba upai ba lai kejingkersan barat ba. Kapapelong dengan seluruh dari tanggawai bani isyakmat nomor badai hak kane ka parti baka parti longkum kan nong sneng nong kraw numentoy nong ban pek nong kandidat laden pek nong yale kapakongsan wa hutena ka baong pek na ka parti lada kenong ka parti ka basneng bakraw ni kinong yale nget ni balongkum ki kwe ki pa ki basneng bakraw banyat henti ka babek hendrai lada syunu nong sneng nong kraw hato huti trai long ka mo ndai nulong bat men hakene kabayan geleng-geleng kawai kabayong kanuksa bat kwa anaya pi pa baro hane namar ba em ki baong kumnon syariah pinay ba man bading dolen mo ndai dong na ki baong kum kita dikentin kemen namar marsin kai may mi syang ka dolen sami ka baniya mo ba ka po Bakat syariah geleng-geleng kami sema kebayong na kani ka parti boong ga habayat syupet ba tanggaway niya ki banyada na kahok upet ba bensin la siya kani namar kungi kinang pendong habapir ki kian kiti bensin yong petno batas kuntan bawi ni kiti bahan yo kamdoy dai na takadaw hier ga puli puti bat ka ba habaji bi ka kot ka kya lahir ga balay no hier ga namar banuyo ay kesencar kadar kebakiat dai na takadaw kapapersulur dengan mi nadi arjar pulai hendrai hutia kominya kumu MDC kabaan sin nangaro dai nangi wey tay ni no napi kat ba perlam meetingnya hakaway kay interbar habang itay ni ongi balay ino ben bro hati interbar ong bro balong meeting upra ongi praduk mo hendrai musimma kata kejingkeren ni namar ba lada pit snow ni kiway kam snow mga ndray o nga nangi yo ro mo mesim maman dibi ndray o nga iya kam sila sajan ndray swaban perlong ka meeting da ka mobile nya I lost speaker na da ka mobile I lost speaker na phone na way perlong mga men ka ka nuyar o nga upi ba dis air and air huwi o em na namar huntia ba de ka nuyar kamremo kat paspa tang ba na pi perlong ka kintak no nga kat san spa labi no ka mobile lalong ketinggalan Nai tanda la chua banwai ketinggalan bat nai teng mi na marungi nu kwa isngap nai ban anangi ong mi lada ai na pi kasa spa bot hui nga ong bot bet espiran no kata ka jing sisuri nai ong anangi yo hu hui mene bakran phone ong yo hu ong hile bama ko ong usier pia na kasan spa de kala rendang atau pi de no pi ong si clear man na pi mo Hendrai kat menianya hak si snir nukreni hak ba snir nukreni hendrai hak ba lai snir bo ni nga men step omi upi dengi ba man nga i dei oi kuble si ben rang ba bala penuti naka jingmut mai ki ba kordor ongi hak no kedur namar ba ongi man ka step ka ba khei na yingi ji na leus ir hak mat ing ongi long ade kumine mo dei na kata kadal ba mi a sakane election da dei na ling ba ka jing yalam inti ke parti but I kuble ni ba aden balong way ubala scam ka jingmut namar sayo nga nakiperlok habayalap kerteng bro napi ba ang try day bala jimon bro namar kerteng habala ji kung ong tang play gaway ka kot rami ka kerteng ba aden tang play gaway rami ka kerteng ba aden kata ka mapelingo Hendrai kane sarkar yeti napi bentang ka komiti klem kata ka basaiso nadi bastang hadi bakut komiti si komiti hato long se mo kumtan
Nakaliang ba syambor lang renja o kertong na lang kedam light kro ula kren halor kasosat na kajing kerdu kam kikun samla bat kedo baka ante la kam yaki kam khayi pateng daki barjal lahi kam trei kam kumbat muyaka. Ulaang baki dan ki dalal ki basyong syuki haki HADC ki penyo sok yaki trading license na kabenta ki barjala kat ba kani kerukom le ka khnyot pat yaki kun samla trai ri trai muluk. Baka ka thong ka banitong ka baka party kan le habang iyo yang selakam juga jadi sisar lalu pajak ku ayangi ya kejing job akan dikagenti job election MDC kombangira seng bangira anglot nakabenta banwanra ya kasinsar kada ka bokko ka thong ka banitong bakun ka party ni balle kalam anpen renti ya kejing trekam jong office jong district council namar be kata ka kejing tremor jong office jong district council omshim tamang bangilei wat ka sarkar India lamba ka CG department garu ka kedau ya kejing tremor jong kom trekam jong office jong district council nado kejing petrekam ni skim hado kejing petrekam ya ka tungjam kabalaban kita shikade ya kikon sangai jongi kiba minat nakanta ke jipule joki kiba dan ke jista ke jikshampang nakamanta bekela ban trai hakakam office ban renti ya bro kikam ke jam ke jongka na jubo ni ka kintre ba om shura ai bor yang nong mikmat ba anda usang ya ke syuki kamu nong mikmat ba undan ka bor kamu tunjam tadi ki bhayen pati perlok ki jongo om shimdan ko kata ka bor Panman ngawang gani ka kintin bau jo ubrio ubat hong yaki bahayin na jong yaki perlok na jong hapa office ka paday ban pek na kamata kipay pa kibabon panman utaw jo ubrio habu tay yaki hing na jong habu shna yaki hing na jong om shimlawan kaya yaki bahayin kibatray mystery kaya yaki perlok kibatray mystery kaya yaki bulay utaw ubrio laya kalong baun keli unwat kay ki mystery ki batbet mentray kay ki engineer ki batbet pandesign ni kay gitu namar balay namar ba usus ho baka yen ka ba usang uhapan wat ki bril ki batbet namar ba tim bayo ka thern kloy bayo uyak siteng por ka konkreta kemudian ban kwa ban yen pan ka office kabri ban tray nakabenta ki pajba bakala ban penbet renti office kemudian menteri, nak kemudian bergeloi kita kijam jadi pajak. Penbanyak kata kakam, kitong di kipil lajong, wala di kimna menteri, wala di kimna menteri, kitong nurakat pun namar balai, namar kedismo paida, markapor bagi election bagi. Jadi makna, katong juga parti pra, katong juga parti DPP, kong magano bawan rakyat kesensyar kata-kata kebukod. Ngin, penmet renti yang dijintrekan juga office jong ke district council. Amtang kata, kawai pak kemat, kapak neno, ya kakamai gaji joki kun sama jongi, ya kami arungi dan kaman penbet renti, bakata kadai. Hakisha, kalau ada lupa kaan, bakata kaan, kapak hangla di kawai pak, banyak hiya pateng, kapak hangla di kawai pak kijai benrio, bakin try kita akan dikari kijongi, penbannya kata kaan, omsong na pentrekam, kikon sama lagi, kido gentleman. Namar, bayi katakan ke training banan travel act, omsel na pentreka mereka pura namar kita kibriyo, kipsyong hakasyuki, kimsyumala bantray yaka nagabanta kintiyo, ikon sama kajungi. Penman kaya kamadya, uniw ramba o siyang hangni, umasa ay jingren sa sipang ko, ula ay kanuksa kababhatam, ula hikay, yaki waypat ki MDC ki shifti padang na din jungo yaki CM yaki yan juga triet ula ay ki hikay madetang hakapor walang CM uba ardan kam simladan kawayro kalaysan na patumay kabula ay siya ki waypat ki jay penrio bakin yo pa niya tayi bakin yo pa niya tray hagari ka jongi namarong ba ardan usukot ho pati konsamla ki jongi amdang bakilit kulit yaki jimpule kapagilit pule paiba yaki degree yaki master degree udi uramba usutho bapleng kikun samla ke jongi dai maki kibaang hagil yogi kisam bagi nang kam malet pentebet sekiwe lagi jimpule
ba anda kala betebet kita kakam jupli ke cuki kenyo banjeng ha ke jong dikijat ben man pimiliti kumnomo bagita ki kon samla ki jongi ki bawan na kalong yeng ka peduna ka baiseng baidang ke hap banyak komplit bat kita ki cai meriu ki baduan na kalong yeng ki bahasta kemudian na ki kror pada ki pulak ben ki milinti kumno bagi kon samla ki jongi ki badan ka baiseng ka batindia kenya kon na kita ipat ki cai meriu ki bahasta dari mata kedau jadi anor jadi kon samla ki jongi pada lagi mula pentrei kam berhenti kini kakam jadi ni kaan ya ke kebagian lo naga benta bantai lagi jong galong breu man breu naga benta bantai lagi jong galong yeng long sem ban naga benta hateng ru apakah kamai keji jogi khon kabyang ngakirman bagi dan ru kejo kajing tumu bagi laru banino senyang lem syainai ipa haba gidan kam naga benta kedirap ya ke yeng kasan ben banyak kita kecik alo jogi khon salah di jogi la ke deken fat dah kita ki beri ki besong hati syuki nama be kemnot ban petrekam ya kata ka an ka training ban trabalat iman ngong dan kita lal ki barong naga kerpong jong yeng jong district council ki ba penle license ya ki mai pat ki jai benreu bagi nyok ban sengkam ban kai hari negeri ke jong ne mata kadau kom ka parti bagi amno bagi dia ben renti dia bagi orang kin pareng ban streamline your office job council baro Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya